Kitab dus babu trois darsi en ne yewten fi aqdi nikahi fi humugol dewgal ngal warkani e tugale maggal o shuruti e sartiji maggal yustahabu no ida inda iradati sanga on tigi fala aqdi nikahi humugol dewgal ngal taqdimi adorgol taw khutbatun wadugol khutba qablahu ko adi humugol dewgal ngal to samma no wi'e khutbatu ibnu mas'ud khutba ibn mas'ud yakhutubuha al-aqid ko doni khutubira dum don fibo dewgal ngal aw ghayri ma ko inama min al-hadirin morde tawabe don wa lafzu hino kongudi modum ko yigol innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rawal khamsa ko jobben fillidum wa hasan at-tirmidhi wa yaqra janga ba'da hadhihi al-khutba ba'u do khutba salasa ayatina ayatati min kitabillahi murdaka daktar Allah al-ula aya arano qawluhu ta'ala ka Allah dali don surat ali imran ya ayyuhalladhina amanu taqullaha kunna gum be hule Allah hakka tugati no hana hulirede wala tamutuna wa tamma illa wa antum muslimuna sunara ko julbe asani aya di mon qawluhu ta'ala ko dal Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum hule jomi mon alladhi on khalaqakum taqudum min nafsin wahidatin wonki woti wa khalaqa tagi minha makki zawjaha be ngo makki wa batha sakita minhuma ay mabbe kambe dido joni immorde mabbe rijalan kaseeran wa nisaan worbe duurbe rewbe wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama inna allaha kana alaykum raqiba asalisa ayata tabonga li ta'ala ka Allah dalon ka suratu ahzab ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan kongudi fewdi yusli lakum fi mu'minina wa amalakum golleli mon din wa yaghfir lakum yafi'u dhunubakum wa man yuti Allah wa rasulahu faqad faza ragum di mali fawzan malal aziman mawnagal ada ibn don laba wa amma arkanu am iqdatun nikahi amma tugale humugol dewgal ngal fayalen salasatun ko tati arukunul awwal tugal al aranangal wujudu zawjaini ko wodegol resindiro bendi do kala arago be fo be wuri nawigol o yano mayi ma o ya andaka ka woni fendo do al khaliyaini ta ko be sorti be dido be fo ko be pottiti be wi min al mawani morde hadoreji din allati din tumna o sakkoto sihatun nikahi sellugol dewgal ngal be Allah ta kun al mar'atu wonde sonnajo latata ko masalan misal min allawati harakoje yaabe ben sonnabe harumna harmude ala hada rajuli edu on don gorko binasabi sabu dambe awlida'in ma sabu muininede arabe kafi muinalle goy aw iddatun ma dum edda harana jodi do edda wana heynido wana horminani do hajju aw ghairi dalika ma ko inadum wana horminagol hajju ko nati saydum wala yakunu rajulu haragor kon kadi wana masalan misal kafir kefero wal maratu tasonnajo muslimatan ko jul wa ghairi dalika ko inadum min al mawani modde hadoreji shariati sarina dellati din sanubayyinu di tawata aray ka bangino edin di joni inshallah salla jabi arukunu sani to galal imangal husulul ijaba ko hebagol jababu yan wa dum Allah so kongol asadir yaltayngol min al maula imorde wali on aw man yaqumu ma imorde on kala darido maqama o place makko biyan yaqulande o yanta li zawji e wonande gorkon zawwajutaka mi resinima fulana takari jonani aw an kato ma mi resinima mo goto arukunu salisi kongol tatabongol husul al qabul ko hebagol jabugol wa dum Allah suko kongol asadir yaltayngol min zawji morde modi on wonbo jombude on aw man yago ma kala darna do magama remplace makko bani kulande on tigi wiata gabiltu mi jabi hada nikahi ngal do desal aw hada tazwij ma o jombinede do waqtara ino subi shaykhul islam ibn taymiya wa tilmizahu e jangana ko be makko ben ibn qayyim e jangana ko makko ibn qayyim on andi ibn qayyim zawji ko jangana ko jo ibn taymiya o wi anna nikah wonde desangal yan agidu ingol fibore e fibire be kulli lafsin wo kala kongol ya dullu kono ta tindina alayhi edo wonde hi kari yombi kari wala utasaru rabbin inataki ala lafzil inkahi edo kongol resingol tun wa tazwiji e jombi ngol tun wa wijhatu bangal go nazurun ko ndarugol tasfagol min man asrahu o rabbin dini do dum ala lafzil inkahi edo kongol wi gongol tun mi resinima wa tazwiji ma mi jombinima
النومان دين كونغولي دي اللفظان كو كونغولي دي اللذان دين دي ورد بهما وني دي جولني دون ألغوي دي أدي دون دي بريسيسي دون القرآن قولي تعالى ونو دالو الله كودال فلما غدا زيد منها تمان زيد غينو نو مكو أچت وطران أچت غلمو كانكو زينب زوجناكها من جنب مامو وكقولي تعالى كلا دال ولا تنكي وترس ما نكا بن بريسي أباؤكم من النساء ko dido didi ko islam woni alqur'ana woni ko jolni lakin dhalika koni tun do fil waqi ko jiyadun yanaydi la yani al hasra di tawata taske mobugol mum fi hadani lafsaini der di kongudi do tundidi wallahu alam wa ina aqidun nikaha desangal hino rese man akhrasa o imorde on tutowo bi kitabatin imorde windo daado aw isharatin ma dum sappande mafhumatin fametende wa idha hasala sibiki al ijaba jaba bu yon wal qubul ijabu gongol ina qadan nikah harede gangal huma magoy walau kana al multafazu hastailati kongudi din hazilan ko di samakala lam yusadu di fandora kama na mo haqiqatun tigi ligal sabu yigol tun salasun ligawli sab ma kuna lado salasun piji tati hazluhunna jiddun sama kala majji ko sobe wajadduhunna jiddun sobe majji ko sobe at-talaq wan nikahu war raj'a accutugol e jombugol e artirgol ommo accutuda e riwayago e rindingol rawa Tirmidhi dido tati sama kala majji ko sobe majji ko sobe amma shurutu sihhati nikahi amma sartiji sellugol dasangal fayadin arba'atun ko dinay ashartul awwal sarti aranon ta'ayyanu ko toddagol kullun kala min az-zawjani morde sindi be ndido fala yakfi yonata an yaqula nde wiete tum zawwajtuka binti mi hokkima jiwo an homba ida kana law silatani ke mo iddatu binatin jiwbe buy iddatu banatin tay non ko jiwo goto mari re don no wawi aw yaqula ma wa zawwajtaha ibnaka zawwajtuha ibnaka mi resini jiwo an on biddo ma gorko on walaw tano danimo iddatu abunain bibbe buy worbe wa yusalu ta'ayyun ko be hebo toddago gol bil isharati sappagol ila al mutazawwiji faade jombo don ande ko kaarijo aw tasmiyati ma inugol inde makko ne o wasafa ma o sifomo ha bima yatamayyazu bi konko wawata sendidirde mo hedi tibben hara andoto ko kaari ashartu thani sarti dimon ridan ko weltorgol kullun min az-zawjayn kala jombinirbe ben rano weltor bil akhari way tama be jiwon ko na force be kum mo be suka on na force be mo fala si sallata in akraha ada ma si goddo mabbe anyi alayhi e hore oya hara don dewgal sallata li hadis abi huraira la tankihul ayyam mo jomba ka on okketaake hatta tustamar ha o dise walal bikru wanaji o kadi bi mana al ayam ko seedado ciameddo o okkitirtaake ha o dise walal bikra wanaji o kadi koy okkitirte kadi hatta tustadana on kadi ha o yana muttafaqun alay illa saghiru siona pay kun tusukum minhum mabbe alladhi lam yablughu tawata muhilli faka wal ma'tuhu ummu wawata hala liwali yarayno wodani tundon wali makkon an yuzawijahu bi ghairi idnihi nde okkitirta mo ko alday dungina nagol mo ashattu salisu satti tatabon an yaqida konde o habbata alal mar'ati konde o fibata lego e do sonnajo on waliyuha waliyu makkon li kawli sallallahu alaihi wasallam ko ne lado la nikaha illa bi waliyin dewgal ala sona wondude e waliyu rawahu al-khamsatu illa an-nasa'i falaw zuwijatil maratu sinno sonnajo jombini okkitiri nafsaha hore makko biduni waliha ko alda e waliyu makko fanikahuha ara e dewgal makko ngal don batilun ko mere lianna dhalika sabun dariyatun ko iminaidu ila zina fadi zina wali anal marata sabu sonnajo kadi basiratan nazuri ko rabdude darde o wata taskade piji din moƴƴa ala ikhtiyaril aslaha la fade subanagol hore makko maslaha kanko ko feñi kon o yata piji nder jidin wallahu ta'ala lanon khatabal awliya ko du wadi sio jamini waliya ben yo ben don jamu
yo ben don okkitir kadi o halfini ben don o sharsi ben don bindi kahi dewgal ngal fugal taala la dal wankihul ayama jombe seeda be min ko mawdo mi mana be mara modi be nawa sare ko jomba do seeda to ko fanda don wagal taala fala ta'dulu nawton lulube wa ghairi dhalika ko inadu min alayati modde ayaje wa waliyul mar'ati wali sonna jon huwa abuha ko woni dum ko ben makko thumma wasiyu fi arifti kalama wasi foti ko koto makko wasiya babajo inna he mi wasike ma okkitir kotoma ma be inna mi nyama be okkitir o biddo ma kala mo wasi thumma jaddu harifti mama soro makko li abin ka baba mama soro on ka baba wa in ala haystaytu wi mama soro manta ta soro summa ibnuha rifti biddo makko gorko kadi no wawi wonde waliyu makko stay woni gorko baba makko maayi acci biro makko aray ko waliyu biro makko okkitirgol mo ma be sedi summa banuhu o refti bibbe makko ben o in bi mana lego tanira e makko be lego worbe ben o in nazalu hay si jippil goddo no selli ka waliyo patimo okkitiramo summa khuha li abawain refti musiddo makko hara ko nena goto baba goto koto makko nena goto baba goto mami nyam makko no wawi waliyade summa khuha li abin refti musiddo makko baba goto tun summa banuhu ma refti bibbe beedo ben dido kadi summa amma refti bappa makko li abawain ara bappa makko ko nene goto baba summa amma hali abin refti bappa makko ar ko baba goto baba summa banu ma refti bibbe beedo ben kadi summa agraba refti kala hande kadi si beedo fo ala kala burdo battade isbatu haka dambe makko nasaban ka dambe kal irsi wono donni din kadi summa mu'taq refti rindin don si dum don fo ala tawi kordon ko ni rindini mo are ko mi wali makko si dum don fo ala summa al hakim refti nyaaw gouvernement imamu aray ko be waliyu ashattu rabi sartina bon ashhadatu ko dogol seede ala dini kaido fi be gol de gangal hadis jabiri sabadi si jabiri marfu'an bantado nelado makilani ka hajo dewgal ala illa bi waliyin wa shahidai adli si ona wondude waliyu e seede be dido nundube fala yasifu sallata illa bi shahadai shahidain sona seede be dido adlaini nundube dido ala tirmidhi imam tirmidhi maki al amalu golli tirgol alayhi ore o hadisi do inda halil ilmi jungo jomirabe gande be min ashabi nabi morde sahababe nelado ben sallallahu alaihi wasallam waman ba'da me ben yewtide be bawa mabbe min at-tabi'in morde tabi'in wa ghairi ko hinabe galibe wi la nikaha desal sallata illa bi shuhud sona ndo de sede walam yukhtalaf lutondira ka fi dalika dum few lutondira le dum man madha ben fejjinobe min mabbe illa gamun sona yimbe jomi min mutaakhirina iwtide be baawo do